Blockchain ekonomija bo nekaj časa tekla vzporedno z klasično ekonomijo. V določeni točki se boste pa združili, zato ker se bodo storitve, ki jih blockchain omogoča, začele integrirati v realne rešitve. Jaz mislim, da blockchain kakor tehnologija pomeni blazno spremembo v načinu, kako v bistvu danes tradicionalna ekonomija deluje. Po mojem bo ratala tradicionalna ekonomija bistveno bolj učinkovita. V bistvu za končnega potrošnika bo blockchain prinesel številne pocenitve procesov, pocenitve končnih izdelkov pa storitev in v bistvu bolj udobno interakcijo z številnimi inštitucijami, s katerimi recimo je danes interakcija manj udobna. Probably not everything, but in our opinion, a lot of the core business processes of insurance can be implemented on a smart contract running on a blockchain. Like European Union or every single government in the world, I can hardly imagine them given out of the control of the currency. So the technology itself, like blockchain and the way community are building project, it will definitely succeed. But if the cryptocurrency is the only payment method, I really have my doubts. I believe the currency of nation level, they will be here. We will introduce maybe only like connection or bridges between them so that the payment are done very, very fast. Now the cryptocurrency, it's the next level of evolution. It's even faster and much cheaper and much more transparent and clear where transactions fees are falling. So I would say the cryptocurrencies, they will replace PayPal, yeah, but not national currencies. Tukaj mislim, da bo dejansko več rešitev, ki bodo med sabo kompatibilne. Določene bodo na javnih blockchainih, kot je recimo Ethereum, Ripple, druge bodo pa na privatnih. Te privatne pa bodo recimo delali konzorciji bank. To bodo recimo zadaj pri plačilih. Zelo podobno tudi pri upravljanju sredstev. Določene rešitve bodo zato, da si bo lahko naprimer midva izmenjevala posamezne finančne instrumente, druge bodo pa samo reševali celo to infrastrukturo poravnave.